Gaige gi plåsan batkon aire. Nanangga Kiñadå-hu taggam Kiñadå-hu dan Kiñadå-hu as Rico. Puedi sedi kuarentena gima mami sa Esta test di San lagu. So, para talia. Di chumocho gi batkon aire. Pues en Indonesia gi McDonald's at taggam McDonald's gi San lagu. Buenas dan saludo para todos hamzo. Guam y amigon-miyu y tatlon-miyu dan besinon-miyu as Cody San Nicolas Lizama. Sesu huli gi Facebook naman mabebendi gi ganya shopping center mabonito siya na mask na guahalitrato ni mapenta gi mask. Esta guaha mas ki des na masiha gigima dan gihalom kareta. Si Kiñadå-hu as Paula Jean manlalaksi mask. Sa kada biyahe na manlaksi, hana-hanaw guham ni linakse-na zanin isa. Ay nabunin nito siya na mask. Sa seso di huusa. Lahuli igi Facebook nagwaham mask ni Gaige troton si Santa Maria Kamalan. Pues sila ko, Debi di hufamahan tagihi, sa huusa na humosmi zumisa. Sa porenohan na rason na humanaw zo. Golf maule kibidanyihan dyan si Senyor Tony Sayama para uabot sa mo na ikuturata para poco na tempo. Pues dangin man malago hamzo ni mambunito siya na mask. Panhona guato para iaganya shopping center, dyan NSPA i Guam Peeps na tienda, dyan infamamahan mask, muñeca, dyan masaya hafa mas ni guinahan niya. Dyan gintisinya hamzo manhona, sapod man malago hamzo, en suhodzi linak dyan tautaw sa pudisago, pues espiag i Guam Peeps gi Facebook pat gi Instagram. Para bago polo i-link siya, gipapa este na video. Ata ni Joko Nuebu na mask. Anay humosmi jumisa gi-egaan, uusa este. Sa para bago usa, gupa talo gimisa. Pues, si Diyos maasi para si Tony Sayama, no todo ibidanya para uabiba mo na ikuturata. Zagwaha espesyal na mensahe ni malago husangan guine para si Nanangga. Para yat mas maulik na panadera at sukatod sa panaderyonya. Para yat mas maulik na barbera at sukatod sa tiendanya. Para guiza ni pumana guizo na bago pang guaidza gias jubus. Usan guaidza haunana. Dan, biba, kumpleaños.